Denis Bezer, trener seniora NK Vrapče. Denise, koji put si ponovo u Vrapču? Ako me dobro pamćenje služi, a mislim da je, ovo bi bio dakle treći put da sam trener Vrapča. Trener? Da. Prvi put si došao u Vrapče, koji igrač? Koje godine to bilo? Mislim da se radi o 1999. godine. Trener je bio Zoran Milić, a pomoćnik mu je bio Vukelić. Kako si završio u Vrapču? Kako si došao u Vrapče? Pa mislim, tada sam istina Bog igrao u Jarunu. U Jarunu, da. I znaš kako ide, igramo se Jarunom, igra s ovim i pita Vuki, bi li ti došao u Vrapče? Pa rekao, šuj. Bio sam tada mlad, recimo, relativno mlad igrač, odnosno igrač, jer ja sam u Vrapču igrao do 25. do 6. godine, sam prestao igrati nogomet. A sa koliko godina si došao u Vrapče? Koliko si godina imao? Ovako. Ja sam još prije dolazio u Vrapče, dakle kad sam došao na fakultet, na drugu godinu studija, a to je bila 1995. Tada sam prvi put došao u Vrapče, a trener je bio gospodin Božičević. Božičević. I onda sam bio jedno kratko vrijeme, povreda se opet pojavila, onda opet nisam igrao nogomet i da bi tada došao 99. ponovo, evo, to je bilo 99. u 6. mjesecu. 99. u 6. mjesecu. Ti si iz Metkovića. Ja. Došli si studirati u Zagreb. Šta si studirao? Liv. Ko nogometaš karijeru nisi dugo imao. Kako je došlo do toga da uopće budeš trener? Ti si odmah po završetku kao karijere nogometaša počeo biti trener u Vrapču ili si negdje prije još bio trener? Pa iskreno da ti kažem, mislim da ne. Dakle, prvi moji trenerski koraci, trenerski, se vežu uz Vrapče. Dakle, kad sam došao tu, odmah su mi oni ponudili, ajde, recimo, status trenera. I tada smo tu, ako se sjećaš, bio je Sršen, bio sam ja, bio je Budimir Zeko, bio je, sad se ne mogu sjetiti koji je, ali eto, prije 20 nešto godina, dakle, ja sam došao da budem trener i trener, tada sam trenirao Pionire i prvi moji uspjesi su bili sa Pionirima Vrapča. Ko je bio predsjednik kluba onda? Dežulati? Mislim da da. On je bio, Medo je bio tajnik ili šta već. Aha, Medan i Dežulati su u to vreme bili. Glavni, da. I tako, i onda sam vodio godinu dana Pionire, onda sam 2000. vodio juniore. I dogodilo se da sam morao ići u Hrvatsku vojsku. Jer sam ja tek po završetku faksa išao u vojsku. Ali kako je tada vojska trajala relativno kratko, znači samo pola godine, jel? Ajde recimo da vojska je brzo došla kraju. I onda jednostavno, onda sam tu nastavio sa juniorima, bio sam trener juniora još kojih mjesec, dva. I svoj prvi trenerski sam posao seniorski dobio opet naravno u Vrapču. 2002. godine je to bilo mislim da je ovako, u 10. mjesecu. Znači u 10. mjesecu 2002. sam ja počeo biti trener seniora i od tada sam samo trener seniora. To je još onda bio Zdeš i Medo su bili? Zdeš, bio Medo i znam da sam zamijenio kolegu Lisičaka. Aha. Kolegu Lisičaka sam zamijenio jer on nije imao papire da bude trener. A ja kako sam vodio... A ti sa Difa si imao? Ja sam vodio, cijelu školu već tada. I onda su, ajde, bez buditi, pa rekao, ljudi moji, polako, ne možemo... Ne, ajde ti, ova 3 kola, baš se sjećam, znači prvo kolo je bilo u Trnju, drugo je bilo... Ne, lažem. Prvo kolo smo igrali protiv Lučkog, bio je profesor Bašić i bio trener Lučkog, pa smo igrali
Dragovoljac Krašća, to smo pobijedili Trija i zadnje kolo ne znam, ne mogu se sad sjetiti. I tako sam ja, evo, od 10. mjeseca 2002. sam postao trener NK Vrača. I evo, do dana današnjeg. Kako dugo si se znači zadržao kao trener u Vrapču onda? Dakle, tada prvi put kada sam bio, zadržao sam se godinu i pol dana, mislim. Onda sam došao u Kustošiju koja je bila 4. liga, ali tamo, ko će se sjetiti, nisu imali nikakvu ekipu, inače oni su bili zadnji, ali ja sam cijelo raditi. To je ono vrijeme Kustošija prije toga nije imala prvu ekipu, da su samo omladinski pogon, pa su onda prvu ekipu oformili. Da, samo da bi imali. Da. I onda sam opet, onda se u Vraču međuvremenu događaju promjene, čini mi se. U upravi, da. U upravi. I sada na čelu kluba sjeda, mislim da je gospodin Kačinari. Tom Kačinari. I tako da. Pišta. Da. I onda smo nas dva preko ovoga uspostavili komunikaciju i tako je to krenulo. To je bilo negdje oko 2003-2004. godine. Da. I čekaj, to je ona ekipa Maruna, Tada je li je to ta ekipa? Baš je bila. Regi se vratio, isto Revar. Revar se vratio još malo poslije, ali prva moja ekipa, dakle bio je Mejić Mali, Samadžić, Dakić, Belušić, pokojni Daka, Belušić, Maruna, koga još ima? Džemo je bio tu. Džemo, Zubo, da. Zubo, da. Mali Kovačec, pa... Tako. Matić Mali. Tako, Smiljo, da. Da, Smiljo. Da. A Mio Kovačević. Da. On je kasnije. Kasnije. I tako da smo krenuli u prvenstvo i bili smo dobro plasirani. Mislim da smo čak drugo, treće mjesto. Tu smo bili drugi, treći. Da, bilo je ono borbe jednu sezonu sa Rudešom. Ne, prvo smo se sa Nastaše Ivanićem. Baš se toga dobro sjećam. Oni su bili prvi, a mi smo bili drugi, mislim. Čak ima slika ovdje u našem prostoru, ima jedna slika gdje prva ekipa ima baš, zato ovako dobro i znam. Tako da. U to vreme si se zadržao jedno 3-4 godine si bio, jel? Ja sad više se ne mogu sjetiti, ali onda, od kada sam došao kod Kačinarija, mislim da su mi, bar 8 godina sam bio. A je tako puno bilo? Je. Ili ne. Znam da je duže vreme bilo. U pravu si. Opet su, nakon godinu 2 dana imao sam, recimo, relativno dobre rezultate i tada me je čopio Medić, odnosno preko svojih agenata, kako se to zove. Medić, predsjednik NK Zagreba. Da, predsjednik Zagreba. Oni su prvu ligu onda igrali. 2005. i 2006. sam došao u Zagreb. Ko pomoćni trener Čiri Blažević? Prvo sam došao kao pomoćni trener Milošu Rusu. On je bio jedni pola godine, onda Medić. Nije mu se svidio. I tada je došao Čiro Blažević. I uslijedio je možda najljepših godinu dana moje trenerske karijere. Najljepših? Da. Jer to sigurno što možeš proći, to je čudo. To nikad ne zaboravim. Tek sad vidim, onda što je Čiro govorio, zašto je govorio, kako je govorio, tek sad vidim, znaš. Tek sad ima smisla to sve. Da. Jednostavno, danas su drugačije od mene. Danas i mi treniramo drugačije nego što smo onda trenirali. I ja sam stvarno. Ali kažem, to što Čiro ima, on prije svega, gledaj, ako kaže Čiro Blažević, svi ustanovi kažu, razumiješ? Jer Čiro ima toliko anegdota, toliko je živopisan. I onda on kad ti ispriča jednu priču, a ispriča i igračima i svemu to se svi smiju i se svi, znaš ono, ili su svi u strahu. Da, Čiro je interesantan kad priča, da. Tako da, eto, onda sam bio tamo u Zagrebu i onda sam se iz Zagreba, mislim da se tu vratio. A čekaj, znači, da se još malo sa Čire vratimo, znači dosta si naučio od Čire? Ma gledaj,
kažem, danas je drugačije su trenirnici. I Ćiro, znači, od njega sam najviše naučio što to znači voditi ekipu. I tu je, on je na vrhu. Znači psihologija. Psihologija i samo psihologija, ali ne bih rekao da je sam psihologija. On je znao kako u pojedinom trenutku kojeg igrača isprovocirati. Znači, Mandžukić koji je tada bio u ekipi, on je u Stanovcu, on je rekao Mandžo, Đilko šuje, ovo se stresa, razumiješ? I tako Ćiro je, kažem, znači, izvlačio je najbolje. Da, baš najbolje. Znači, sjećam se, bili smo na pripremama na Rogli i dolazi jedan igrač, Ćiro, kaže, vidjet ćete sad ko dolazi. I ko je došao, Kruno Lovrek. Znači, a Kruno, ko Boga smo ga gledali, svi u ekipi, i jedna zgoda kaže, sad gleda se ekipa onako sa strane, 2 po 2, i Kruno se nešto malo uhvati i boli ga, a Ćiro njemu, Kruno sine, samo polako, samo ti reci kako treba, tako će biti. Već on tu njega kupuje, razumijete? Ne govorim to zbog Krune, zbog sebe. Ćiro je, i još jedna anegdota, kad smo bili, sad smo se već spustili sa Rogle i igrali smo protiv Cibavelje. I igralo se pred Uskrs, vrijeme Uskrsa, i sad mi imamo trening susadno. A svi su igrači već minuli da bišu doma, ali ne sam sigurno niko pitan kako ćemo ići doma, čak i njega koji sam bio pomoćni trener. I sad Stokić, on se usudi kao, mogu ja nešto šefe reći. Reci, šefe, pa evo znate, pobjedili smo utakmicu, mislim da smo dobro igrali, ja vas jedno pitanje pitao, reci Stoka, pa evo, mi poslije ovog trenera mi bi išli kući. Kući! Jebem ti! Da ne budem prost. I ovo je ono da ti... Kako ćeš sad ići kući? Ko ide kući? Ali Stojka, ako me ti to pitaš, onda moram reći da idem. Znači, Ćiro je bio... to su... Neponovljiv. Da. Samo je jedan Ćiro. Ali... Čitao sam par puta, Ćiro je imao dobro mišljenje o tebi kao treneru i kao čovjeku. Gotivio te. Dobro, nadam se da sam to opravdao, nije bilo zaista ni jedna... Dakle, mene je u klubu dodao Medić, ali Ćiro je bio moj šef, razumiješ? Znači, ti si mene Mediću doveo, ja se klanjam, možemo odmah potjerati, ali Ćiro je moj šef, razumiješ? Jer ja sam, kako bi to objasnio, mi smo struka, a ovo je nešto drugo, evo. Ovo je politika. Tako je. I on je, vrlo brzo, nakon mjesec dana, čak mi je kupio jedan sat koji... Ćiro? Da. Kupio mi je sat, kaže, sine moj, ovo je za tebe, ti si moj najlojalniji suradnik. Dobro, on tih, valjda je sad sa tih nakupovao, ali eto, znači, u jednom trenutku nisam kod njega osjetio da me ne uvažava, pod navodnike, šta on me ne uvažavate, ali evo. A vjerojatno da te nije uvažavao, ne bi te ni držao. Pa je. Čekaj, je li ikad u slačionici dok si ti bio tamo zafitilio koji sat u zid? Znam za tu priču, ali nije. U Zagrebu je bio, znači to sve sam nažao pisat. On kad uđe u prostoriju, svi igrači, svi ko jedan gore, i baš sad se sjeti tog događaja, znači pokojni Čustić, sjedio je dečki vežu kopač, znaš znači on se sjeti, i on da nije vidio Ćiro, i sve ostane Ćiro, budi brži, toplo ti preporučan jer se te ovdje izjavo. I to je toliko, razumiješ, Ćiro odmah ubrše sve. Evo, tako da. Zbilja je s njim bilo i na pripremama, to. I na samim pripremama igrači kad odu spavat, pa mi sjedimo od 10 do 2 ujutro 3, pa ga priča viceve. To, nisam čuo kako Ćiro priča viceve, ljudi moji to.
ali ono pravo bosanski. Tako da, nije, evo, nisam samo u nogometu, nego i o vicevima i o svim ovim životnim stvarima. Znači, Ćiro je bilo neponovljivo. Je. Koliko si, godinu dana si zadržao u Zagrebu? Bio sam pola godine sa Rustom i godinu dana sa Ćirom. Kako to da nisi, s obzirom imao si dobru odskočnu dasku, da nisi, recimo, se odlučio da nastaviš dalje, ne znam, prvoligaški trener biti ili tako nešto? Dakle, u periodu kad idem kod Ćire u Zagreb, ja sam već radio u školi. Radio sam u školi i tada sam... Ko profesor u tjeleštu? Da. I tada sam mogao doći u Zagreb samo ako zamrznem status, što znači da sam u školi tražio zamrzavanje statusa. Dakle, sve moje rubrike su više 0,0,0 tada u onim tamo nekim rubrikama. I pisalo je traženi neplaćeni dopust do povratka iz Nogometnog kluba Zagreb. Kako nisam, što nisam, ne znam. U stvari, bit ću krajnje iskren, tada sam vidio što Medić radi u Ćiru. Meni se to nije svidjelo. I kako ja sam, onda je Medić gore, pa Denis, ti se moraš odlučiti, nogomet i škola ne ide, znaš, ne možete raditi jedno i drugo. I da bi sad konačno odlučio i teša srca, jer malo je pomoćnika ošlo od Ćire, ili... Pa to baš velim, mislim, malo bi se ljudi odlučilo ostaviti takvu šansu za prvoligaški trener bit i vratiti se u školu i... Nikad ne znati što bi bilo, da bi bilo, što bi bilo kad je bilo. Ali evo, onda sam tada odlučio sam, rekao sam, šefe, ne mogu, ja sam odlučio, vraćam se u školu i... Ne žališ danas? Pa, ne žalim. I ne žalim i žalim, kako da ti kažem. Nikad neću znaš što je bilo da sam ošao u jednom smjeru. Ali ipak, procjenjujući tada sve okolnosti koje sam imao sam već i jedno dijete. Mislim, jedno dijete, da, Anja se već bila rodila. I šta sad ako ja ostanem, razumiješ, onda sam ipak ustanovio da je sigurnija varijanta biti u školi, evo gdje radim i danas. Ipak je to, ajmo reći, puna satica u školi i evo. Ne pokušati samo od profesionalnog. Da. Zagreb danas, Medić još uvijek predsjednik, gdje je Zagreb? Jel pratiš nešto? Koji su uopće liga oni? 4. liga ispod nas, dakle jednu ligu. A ne znam, skoro, pa jedno dobrih 7-8 godina više uopće sa Medićem ne komuniciramo zato što nas nema zajedno, jel? Pozdravio se ja danas s njim čovjekom da se možda sretnemo, ali na tako niske grane je pao Zagreb da evo, svi samo se sjećamo Zagreba kao prvoligaša Hrvatske. Da, čovjek se ne daje iz predsjedničke fotelje, još uvijek je. I mislim da sam prije jednog godinu dana negdje čitao, njegov sin još uvijek igra. Mislim čak da su sada pod zadnje, da su i Lovro i ovaj drugi mali, ne znam kako se zove, 2 sina navodno imao, da su oba digli sidro, otišli iz Zagreba. Aha, ni oni više ne mogu. Da, sad, kako, zašto, dalje, ne znam. Ali eto. Dobro, i onda završilo je u Zagrebu. Da, a onda je završilo u Zagrebu, onda sam se ponovno vratio u Vrapče. Opet nego, svi putevi vode u Vrapče. Završiš u Vrapču. Pa je, da. I onda smo... Čekaj, to je bila negdje 2006. godina, jel? 6. da. Koja je ekipa bila onda? Onda sam ja, u stvari, onda sam tek ostao 8 godina. Tada sam ostao 8 godina. Dakle, s tim povratkom u Vrače, ostao sam 8 godina neprekidno trener NK Vrače. Aha, a znači između ova dva je bio Mužek trener, jel? Pa mislim da da. Da. Da, on je, i u tom periodu je bio i Regvar. Da. U tom periodu je bio Regvar. Kao igrač. I onda, u tih 8 godina bilo je zaista
užitak je bio raditi u Vraču, to svima moram reći. Dakle, u tom periodu se u klubu vratili i moj kum Žan-Karlo Šimunić i Robert Miloš i onda ona plejada mladih igrača Zagreba, Mišković, Belobrajvić, Beli, da, osebujan lik, Belobrajvić. Da. Ne znaš ti sad igra, je li igra uopće još? Znam, igra u Bsku. A, u Bsku igra? Bsku, Brdovec. On već ima pred 30 godina negdje. Ima i više. Ima i puno više, ja. Pa ima on negdje, da, preko 30 sigurno, 35, ne znam, tu je negdje. Da, Mišković i Beli su došli iz Zagreba onda. I Makarun, čudo je bilo njih. Tako da smo baš, i tu sam uvidio koliko je važno imati, nosio se i kvalitete, znači, prvo redu jedan Miloš koji je i nosio kvalitete, ali nosio se ljudskih karakteristika. Da. Znači, to je čovjek da ne može se pričati. Čekaj, Miki je igrao u Njemačkoj drugu ligu, jel? Da. Znači, jedan od dogovora idemo na Krk, ne na Krk nego u Novalju i prije nego ćemo igrati s njima, uvijek si gledaju, jer izlazi Miki iz autobusa, izlazi Miki, u pičku, ne razumiješ? Svi mi idemo dobro, oni si gledaju, izlazi Miki. Miki se dosta golova iz kornera sa glavom zabio, tu je bio jak. I danas, kao pomoćni moj trener. Da, to smo zaboravili reći, Miloš je tvoj pomoćni trener, da još uvijek je u klubu, od onda, još dan danas je u klubu. Znači, danas, kad fali jedan, ajde Miki molim te malo pomoći i onda on vuče dres, kad ide 700 iz kornera. Ovi se samo trajaju, razumiješ? A nije dobro, to nije dobro. Da, to su bila dva stara igrača u sredini Ačko i Migio Traga i to su bili stupovi. Stupovi ekipe i samo se nadograđivalo. Tako da smo, i to sam počeo, znači, spoj i iskustva i mladosti. Dobra ekipa je bila onda. Da, jedno 2-3 godina mi smo bili konstantno treći. Dakle, znam da je prve godine išli su u drugu ligu Lokomotiva i Karlovac, znači ova Lokomotiva i ovaj Karlovac. Oni su bili prvi i drugi, mi smo bili treći. A prva dva su išla direktno gore. Sljedeću godinu su bili Lučko i Rudeš, prvi i drugi, mi smo bili opet treći. Opet su prva dva išla u drugu ligu. I sljedeće godine su bili Hašk i Gorica, opet prvi i drugi, mi smo bili treći. Uvijek treći. Uvijek treći. Prvi koji kidaju. I onda smo čak godinu iza toga, onda smo bili, dijelili smo prvo mjesto sa Zelenom. Mi i Zelena smo dakle imali isti broj bodova, ali smo mi njih pobjedili ovdje 2-1, a oni nas tamo 1-0. I evo, zbog tog famoznog gola u gostima, oni su kao bili prvi. Ali isto smo bodov imali. A da ne kažem koji je proračun bio njihov i koji je naš to. Jednostavno, pa imali su tada jedan auto koji ih je vodio sve njih igrača Zelene na trening u Zelenu. Znači, igrači Samobora iz Vrača, bilo gdje vodi sa autom, sve ih skupi i dovede na trening. I onda je opet vrati nazad. Znaš ti samo koliko to... Regija stranaca. U to vrijeme kod nas je bilo dosta biti dečki koji su ponikli iz Vrapča u biti. Da. Iz omladinskog pogona. Kako ne. Znači, i Zubo, i Džemo, ko je još bio, pa i možda Smiljan Matić, miješa mi se zna godine generacije, ali pa Kovačec malo ih, čudo igrača je bilo. Ipak je to za jedan kvart ko što je Vrapče, dosta. Pa Rebar na koncu iz Vrapča je otišao gore. Da, prvu ligu, pa u Izrael, pa se vratio. Znači, 8 godina u Vrapču, i onda je... taj dio i onda... Nažalost, svakoj priči dođe kraj i rano došao kraj i ipak nakon 8 godina, znaš, trener dosadi, nakon 2 godine već dođe na nešto mjesto, ja sam 8 godina doladim.
jednostavno i predsjednik Kačnari i ja i svi mi su vidjeli da je najbolje da se makne. I tako smo napravili. Ja sam stupio, Raš je izborilo, ne znam, ostalo su uvijek, nije bitno. I onda sam prvi svoj plan Zagreba sam otišao u Zagreb s Šrapinom. Gore me zvao Malarić i ne mogu reći, znači... Oni su bili isto treća liga? Isto treća liga i mi smo ovo kao što je sad zimska stanka, Zagreb se bio drugi. Znači to je njima tada bio nezamislivo da mogu biti druga ta ekipa. Na kraju smo završili, do kraja ljeta smo završili 6. i onda se uslijedio moj poziv za prvo trenera Sesveta. U Sesvetama na poziv Pere Karatovića. Koji su oni bili liga? Onda su bili druga liga. Pa sam bio poslije toga, sam krenuo u Kustoši, druga liga. Pa sam se razišao sa njima jer Kustošija, apropo one priče, još se uvijek slagali, još su uvijek tražili gdje su. I ja sam jednostavno rekao, ne mogu, to me se toliko umara da ono, ne. Onda me na pola te sezone me uzeo predsjednik dole Blaž Petrović, on je bio predsjednik Luškog ili šta je već, znam da je bio tamo, ali tamo nisam, tamo sam 2 mjeseca, 3 sam bio trener. I onda je opet uzao ko što še nazad. Tako da jedno 3 godine druge lige su bile iza mene. I onda se, nažalost, 21.9. dogodio moj moždani. I to su vremena kojih se teško sjetiti, ali ideš dalje, šta ćeš. Ali dobro je, oporavio se. Da, dobro, evo, vidiš kako. Koje godine bilo to? Dakle, kad su bili naši svjetski prvaci, pa je 2 mjeseca. 21.9.2018. godine. Ti si ima teški možda? Da. Kažu teški. Svaki je teški. Da. Nikad ne zaboraviti, gore bio sam u Krapinskim Toplicama, ima jedan plakat, veliki ovako upisan na zidu, kaže trećina vas koji doživljeni možda udar su mrtvi, druga trećina vas koji su doživjeli moždani su teški invalidi i trećina to ste vi. I ja, i upravo tako. I sam sretan da si u toj zadnjoj kategoriji. Da. I tako da, hvala Bogu. Dobro si se oporavio. Pa evo. Je. Možeš raditi sve živo. Da. Kad smo krenuli tim nekim kronološkim redom, zaboravili smo uopće reći di si i kak si počeo nogomet igrat ko klinac. Gdje je to sve krenulo? Dakle, sve je krenulo u mom rodnom Metkoviću, u Neretvi iz Metkovića. I tada sam, koji svi mi, naganjao luto. I tako, pokazao sam izvjesne odlike, a trener, između ostalog, kao što je recimo Damir Mužek ovdje, tako na Neretvi Metkovića bio je trener Stipe Ilić, ne znam da ga možda znaš. Stipe Ilić je bio igrač Hajduka, baš Hajduka iz Splita. I on je, ne znam kako, ja je dobro u Split, rekao, dođite i pogledajte ovoga maloga Bezara. Jer smo mi tada imali dobro ligu, igrali smo od Metkovića do Splita i od Splita do Zadra. I jedan dan u Mišu, gdje smo igrali, pobjedili smo možda 3-1, ne sjećam se rezultata, sam došao jedan gospodin, a on je bio Grgić, i zapisao me, kako zoveš, kaže Denis Bezar. I govori trener, znate ko ovaj? Kaže, on je skaut Hajduka. I tako sam pošao u Hajduk 1989. godine. Koja kategorija? U Hajduk sam ošao u starije pionire i zato se tamo sve do juniora. Znači, 4 godine sam bio u Splitu. Misli da li nikad šansu za prvu za igrat? Došao sam
kao današnja druga ekipa, igrao sam jednu utakmicu, baš se sjećam, igrali smo na glavnom stadionu i onaj Zvezdan Pejović, kako je taj išao, nešto ko ova Vitko ovdje. Kako me je skinuo, majko ti, ali šta ćeš. Ali nisam, nikad za prvu ekipu nisam igrao. Dakle, ja sam, prije nego sam se vratio, po ko zna koji već put vraće, bio sam u NK Jarunu. Koji su vam je liga bili? Tamo sam, dakle, bili su treća liga, ja sam uzeo ih, zamijenio sam tamo gospodina Predraga Jurića, on je isto imao nekakvih zdravstvenih problema, centrafor je u Velešu. Tako da sam njega zamijenio jedno, koliko, od 28.3. do kraja prvenstva. Prvo smo kvalifikacije, igrali smo, bili smo dakle prvi u ovoj zagrebačkom regiji, smo bili prvi mi, igrali smo protiv Mladog Zdralova, oni su bili prvaci ove lige, treća liga Sjever, i to smo igrali gore na njihovom terenu. Gdje su ti Žuralovi? Žralovi su kod Bjelovara. A onda smo, kako i oni nemaju na svom terenu licencu za drugu ligu, igrali smo u Bjelovaru. I to nikad neću zaboraviti. Pun stadion ko... Kad je završila utakmica, ja sam sjedio još sat vremena na klupi. I svi igrači su sjedili. Toliko su bili iscrpljeni, jer su da to nije kraj. I još jedna zakana da se utakmica čekala. To je bila prva utakmica. Kakav je rezultat bio? 1-0 sam pobjedio u 87 minuti golom Dragulovića. To je znači bila kvalifikacija za drugu ligu? Za drugu ligu. I kažem, 1-0 zabio gol Dragulović i onda smo sve da je utakmica protiv Belišća i sad bilo je i milioni. Zamislite vi, cijela godina se ulažeš u trenera, u ekipu, sve i sve sad na vedu utakmice, ili miliona. Ti u život. I hvala Bogu, prošlo je da smo mi pobjedili 2-0 i ušli smo u drugu ligu. Ušli ste u drugu ligu? Čekaj, ti si trener u Vrapču. A dobro, Jarun je već sada na neki način imao kontakte, ako tako mogu reći, sa Lokomotivom. Gdje smo obećali i trenera i pomoćnog trenera i još cijeli stručni stožer i što je najvažnije igrače, tako da su bar. Tako da je današnji predsjednik, a moj jako dobar prijatelj Grgo Jolić, mi smo se razišli, on je uzeo ono što mu se nudilo, evo, tako da danas Jarun je... Čekaj, znači ti da si i ostao tamo u Jarunu, misliš da bi te smijenili, da bi Lokomotiva poslala svoj kompletan stručni stožer za drugu ligu? Pa on se postavi cijeli stožer, dakle Leko je iz Lokomotive, Polonjac iz Lokomotive. Aha, već su poslali dok si ti još tamo bio? Da. Ata, pa onda je da. Logično bilo. Da. Ko te kontaktirao? Kontaktirao me gospodin Marić. Kaže, di si, šta si, kako, evo, ništa, idem malo na more i tako. I onda je pitao, pa dobro, jer bi ti radio, pa rekao, a šta će biti? I tako smo se nas dvojica našli, evo. Suradnja traje još uvijek. Za sada si zadovoljna sa suradnjom? Pa kako je bio, mislim da zadovoljna. Šta ću? Nego šta, nego zadovoljna. Mislim, šta se tiče uprave toga. Ko je radio selekciju ekipe? Da li je već ekipa bila složena kad si ti došao ili si ti selektirao? Dakle, Brač je vrlo ekipa, tako? Da. Ta ekipa je, nažalost, što? Ispala iz lige, kako? Pa da mi, NK Jarun nije ušao u drugu ligu, oni bi ispali, razumiješ? A ovako se slobodilo mjesto za ostanak. Tako je. I onda sam ja jednostavno, koji mogu pratiti sve to, pa su mi rekli, pa onaj, rekao, ajde, znate vi šta ljudi moji. A on mi to sve, zahvali se svima, dati ruku ruci, oni idu u jednom smjeru, a ja ću u drugom. I to je bio moj, ajmo reći, konačni izbor, da sam potpuno novu ekipu uzeo sad, ko što je imamo. I evo, znači, baš sam neki dan računao, mi od 20
22-3 igrača, imamo ih 16 ispod 21 godine. 16. To nikad nije bilo, nikad u Vraču nije bilo. E sad, da li su možda malo premladi, a očigledno jesu, jer lako što je njih toliko mladih, nego igrali smo utakmice gdje je bilo 8 ispod 21 godine, razumiješ? 8. Znači, samo su Tomšić, Ćosić, mali Bati, sad pred kraja se u momčadu ubacio se Nikšić, Strma tu i tamo. Do dva starija igrača iskusna, Ala Miloš i Ačko, ja mislim da bi ovu sezonu bilo bar još 6 bodova na kontu. Ma 4 boda samo 4. Recimo protiv Zagorca koji sam ja gledao do 70-80 minute, 1-0 bilo za nas. Da. I onda preokret 2-1. Tu se točno vidjelo da fale dva iskusna igrača. Da. Bilo je takve godina još. Znači, utakmice na Trnu gdje smo 0-0 odigrali, ali gdje su naši igrači 2 puta išli sam na golman. I nisu dobili. Nisu sabili. Mi smo sad negdje 10. mjesto, 9. sredina tablice, ali s utakmicom manje. Da. S tim rećemo 3 boda, ta utakmica manje nas diže za 4 mjesta. Upravo to. Koliko sam gledao, da. Upravo to. Dolazimo na 4. 5. mjesto. Da. I tako, ja se bar nadam, mi već to radimo polako po skrivečki, kontaktirali smo neke igrače i kontaktirat ćemo još. I nadam se da ćemo bar 2-3 macana za našu ligu dovesti ovdje. I baš je to ono što nam fali. Baš to. Teško to reći, ali čini mi se da ova ekipa udara glavom u strop. Jer oni više ne mogu, ali... Ali to je bio gornji limit njih. Predug proces, znaš, to je dugo trajalo. Svemu zadovoljan si samom polusezonom, Pa jesam, znači da mi je neko rekao, pogotovo onaj furiozan početak naš, gdje smo manje više povećavali sve utakmice, pa i u cijelom prvenstvu mi smo, dakle, igrali smo 8 utakmica u Vraču. Koji skor imamo doma? Ja mislim da imamo... Drugi smo, iza Zagorca, Zagorac je prvi, a mi smo drugi. I smo doma, doma smo Gaj Mača. I jednu nerešenu. 2 i nerešeno sa Hašom. I sve smo dolje pobjedili. Prava domaćinska ekipa. Da. Ekipa uglavnom ostaje na okupu, naravno uz još neka pojačanja bi trebalo biti, znači, jel? Je. To bez danjega, jer rekao sam koliko su mi ovi svi dečki dragi, znači od prvog do zadnjeg svi ko ja. I žao mi je da nekad, da se to ne može vidjeti sa kamerom. Oni kad dođu u slučajnicu, to je pjesma naš, ali kažem, druga su vremena. Tako da žive svi ko ja, igra ovaj, to je manje bitno. Da, atmosfera je jako bitna u ekipi, da su dečki složni, da su ko familija. Je. Dakle, ako dovedemo 2-3 igrača, mislim da se možemo ugurati gore u najviše vrh. Ne znam koliko ima smisla u drugoj ligi biti, a da igraš na nekom većem terenu, to mislim da nema pretjeranog smisla. Evo, očiti primjer je sad ovaj Jarno. Znači, oni igraju u drugu ligu, ali ne igrate nijedne utakmice. Sve utakmice igraju u Kustoši. I sad, koliko, može biti to zanimljivo pola godine. Malo prije smo i pričali, prije početka sezone se planira i na pripremi ići. Jedno tjedan dana. Kud se planira? Pa evo, kako sad stvari stoje, izvjesna je opcija da bi išli, kažem, još nije ništa sigurno, ali izvjesna je opcija da bi išli dole na Krk. Znači, bili smješteni u Njevicama, a treneri bi nešto omišljali na Krku. Gdje bi dogovorili, ja sam već možda, evo, kontaktirao sam poznanstva, igrali bi prvu utakmicu protiv Groničana, on je vrlo dobar igrač iz Rijeke, pa bi onda 9.2. igrali protiv Opatije. Znači oni su trenutno zadnji u drugoj ligi, ali poznaje njihovog predsjednika i on će sve napraviti da ne budu zadnji.
I onda je zadnja utakmica, mislim, protiv Naprijed, neka tamo iz treće lige njihove, i tako. Onda se vratio u Zagreb jedno 2 tjedna još na početak priprema, odavde tu, jer Kad počinje sezona? moram to napomenuti, znači sezona je počela, mislim, 26. da je taj vikend je 26. Drugog? Da, ali mi, obzirom da imamo, odlazimo sad utakmicu protiv Lučkog, vjerojatno će ili u... Da, mislim da piše da tjedan dana prije da će se igrati utakmica, prije početka, da. Zaostala protiv Lučke koja je odgođena. Trebala se igrati sad, tako je. Ali zbog korone je i opet odgođena. Zato se mi vraćamo 2 tjedana, smo tu, što god bilo, razumiješ? I tako, nadam se ipak da bi na pripremama još mogli to malo se podići uz neke igrače koji su već dovoljno na razini, kažem, moramo 2-3 igrača to dodatno pažati, jer ako idemo barem u ovu treću, buduću treću ligu, a onda bi to bilo to. Evo, to je bio Denis Bezer. Ako vas još nešto slučajno interesira, slobodno u komentarima postavite pitanje, pa u idućem intervjuu ćemo i to saznati. Pozdrav! Pozdrav!